Shrunko eba too much GH so dana eya in sema esi our mind mature trending issues and no any day esumo ewo ye video used to so hu nua ba na na ma wusu na hu ni say asem ene esi obi abeka bibi obi abetu anamon bi a Ghana for edwin wa wo monte ase enu no na aba me ebekire mu ede ache mu na me ka ne sa no na eye osofo wosaye nwumtuni ani din ede Sonnie Badu wode nsemfo bi abetu abonten na ne nsem nya ne se na tete no ne nansentem obi hu tese oba bi ohu be ma na tese wenya feelings bi or develop feelings bi dia ma be ma na tese nti waso ne nsa no na kwa na wofo fie ne ebisan se adwoa ope oba ma we se o papa mudan na uma ne kwa be ha me no sa nsem na ma aka no mu tese wo mu di echi ekwa ware mu no eye mistake ese pa sa wodo na ma bu ma mema na nam so mu gina so wari omo na a mistake sepa na sa emma no eye na de tie wo dina so kra aka sa no se obehunu wo medi odochi sa me do no obewura ware na so na tese be ma ne kwa ye problem kese e de ma no na problem na obe ma na aya ma no so no wontimi nyi no ho film obe ma ne gu no kom kra so odo no asemesi obe kire emu a kire eye Councillor for negotiation for na police for crampo a odo wobu ama be ma nti no aka na no atum na wote ho no aye din no hwenti watufo emma titru say ma emma enyina odo eso enra awaremu na eye destiny destroyer kese pa na say na wo kire ne nsemu emu say you have to be strategic. If you make a mistake and you accept from the wrong person based on his romance and not his vision, a lot of young ladies go for romance and not for vision. Very soon, he will start borrowing money from you. He will put you in debt, and before you realize, you have given him 3 kids, wasted your time, and wasted your destinies. Na sana waka semino yengwe video we yevia yeden komo twetwe bi ebe title edema nti ye twan ho abatisia. As a woman, you don't just go into any marriage because you are in love. He bought me a gift and he's so nice. He's so amazing. He takes me out. He takes me dinner and I'm in love. No, baby boo tang. Your destiny has everything to do. You have to be strategic. If you make a mistake and you choose or you accept from the wrong person based on his romance and not his vision. A lot of young ladies go for romance and not vision. Mr. Romantic, semi-fantastic, carry on. Very soon he'll start borrowing money from you. He'll tell you use your credit card. He'll put you in debt. And by the time you realize you've given him 1, 2, 3 kids, waste of time, wasted your destiny. One mistake as a woman, a wrong seed you can take can destroy your education, can slow you down, can cut you off life. I've seen a lot of people, a lot of young ladies, 4 children, 3 children, different fathers. You can be very spiritual, but if you don't understand strategical selection, if you don't listen, you have the choice to look and say yes or no, I'm sorry. Maba ebusiafo muamotie efi eye yenia be manwumtini Sonnie Badu nenum na tana meka ne komo twetwe nde ye de beginem ye bebisem menya die Sonnie Badu kan ye woni ne ya adwen se oba wo kwa waremu a emfa wodo enko na ye fa den ene enko waremu yo obama beda say na mejina akwakwanya iso atia too much for you. But on a very more sincere note, no, asema suffer Sonnie Badu ekade ne kwen one who beside will say who should the mess in town right now and collect nam kwan ho any maybe a binimu omo so mo ware any how a ma binimu bo ashawo e wo krum a the first thing laugh odo because of say nipa bi ni wono ma woni modo eye nyame nko no ni modo what's them there enipa pretend say omo ni modo na you catch say me your bema ma from from class 6 Mr. say me trip na my fine girl from class 6 this time anyway new now
Emano enam de mepo no nti meka de opeso otie bia na meka kire no. Esem na meka kire ba na dwen say de meka no real from my heart but onim say it was from my mind. Emema de o ma dwene ene ware. Ema de o ma koma ene ware. Enu nti de Sonnie Badu eken no woni be mate on fosika mba on rented dine on tatade ma na obo na wuti wono ejimie yemfa love enko bebia as a matter of fact wo odo a fa hwe wo ma wo mani wo genuine love a fa ma onyankopon na wo kunu de wo ne ntena umfa adwen ne ntena what's my weekend there po krampa o ye nyame nipa krampo no kram one power reka no otu enfo ewo 1 Corinthians say odo de eye wo so oba kran no kunu odo de abotre bo ma mbra mo ase emo kunu no kunu mu so no endo mo yire enti so ka se odo de enye de na no ye enti ase kakra because odo de say patience wom ahombrase wom se na Paul na aka se mu cheche nti se ye pese aware enyina ye nti se anyama we so eboa ema eyeden aware ejina enti se oba ni ye odo no ba na onu ewa akoma emre eyi sa de ni fima na be ma na akoma denden no oba eden ekura aware na ma aware na kokan we hu obi okita genuine love da ene se bible a kire ntu besua there be wo hu obi a okita genuine love da a obetimi a sure say papa we die a genuine love oba we dey a genuine love wedding day who love promises ni how I had any rosy ni white gown ni black and white coat ni tie uso we do mo ama awari be kono 2 weeks na egu 1 month na egu 1 year na egu enti bi la senti no odo na oba na dwin se be ma ne wo no odo na we fa enti na make say wa dwini eye ejuma who select be ma be ware a you will never be you look out for me ameti anu say no me ntimi ware oba ye kwadwini en fa woni odo a me wo ma no say me do oba no oye kwadwofo me niama wonsi me duane a wonua bibi enu obeye no the open obeye na me si odo nti me pede sa wata ba sa ware sa no en last e bro iti the best advice make me dia mo bia on this your platform Sonnie Badu aka na say oba ukoware a look for a man who has a vision after all man krampo so owu krampo na waje ojabade and it's why opportunist to why basel be bo abanyama ako debi mi akasa na be na me nam wo no abrabo na me bon enye odo na me de bobra no enyansa na me de bobra umfa odo embobra obra na wo bon wo de nyansa na eden ebobra no ejuma na wo ye na ye ti oka wo de nyansa na ejuma wo nim se wanko ejuma ye be sakew na wo say me do me boss ntimi nko ejuma wo tumi fa odo nko ejuma wo tumi fa odo ensifie wo tumi fa odo nware wo tumi fa odo hwemma e wo so hu se akola na wo na wawo om e wo so hwe om na wo hwe om yi adachi on be ni abehwe enye odo nti na wo hwe bala no woni obati na wadwen ye ejuma wo be hu se oba we se me ye mi a on so be ye mi ye yesi o si ehia osrefo a ene wo sere kire no iti wo mu na kire wo yira wo yusu be mu na kire wo sere kire na obesere kire wo unim se wo kru ne nsa ha no men first camp to wo se odo nti wo mfa unim se ne nsa ha no obefa iti wonim se me kunu na akoma ha no eye common sense men hye ne kufu hu hawa wo ne beta na sua ha be ma we otie ne hu hawa wo ne beta na na fa odo ne to nchen me pe point we ama mi bi se wasem wo sa point we so se we hu ye wo be ma na wo ne kotena ne suban ne mre ye obebi a otosin wo ebi wo krampo na kra mu no ni nje ho die ne betima ma we gina sa nipa no ho se ade ni nyemu midina ne nche me ne beko ye behwe ye ma akowe se na wo ka se man yi ndo odo no ento nche no die ne be ma wo ba gina wo be ma wo sinto ye wo mre ye wo sua se na no ne betena mu nanso nyama bi oyo kra no eye we tan eye we hi enye wo fe so still na wo te no ho die ne be ma oba etimi enya agugudu atena oye obema sa ho me da se yes ojo so fa akwa ne twe little drops of water makes a mighty ocean iti minim say common sense say obia woni weakness in se meni be mate
na me hu ni weakness ana me ne obati na me hu say me yere no na sinto ye ni e adenti na wo say me gya na go for awofro abra me nim say oba bia wo the same thing oba bia wo sinto e wa no in say me yere wo sinto ya enye because of love nti na me te ne ho me te no because me nim say enye ono nko an wo sinto ye ite wo say me boa no no to me overcome the sinto ye me ko hu oba bi na ne ho fa me yere a me nja me yere say me go for oba na ne ho fa me yere after all me yere so ade bi e no so ye fa say oba na me hu no e common sense me ko hu say oba bi wa bontin wa address kama na me pe a me ba me yere no ma address na say bi the same thing e common sense be ma bi wonu na omo common sense ni nye edwumti wa wade be 10 o so pe ni je oba ba ko etu mo ni je e ma 5 na e ma say ni je na obe itino uko ware a yusu wunyansa at least the bia fairly crampo na common sense na wo de koye yade no ebeboa won sem na wo de twa to me bi se onti so odo nu a aden enti na Paul ebe odo so e kire de okunu enyema oyire na ebiem so sabe church odo mu e wo 1 Corinthians chapter 13 wonu se yanse enye Paul na wara mami aka no kre na enye Paul na menene na Paul na kasa kwa no wan ware na wasa na wakasa asem no de okan de Paul aka na side of the story but semete Paul asi asa odo na oka no eye nyame ko na wo genuine love but ye wo love a obetinya fake. For example, woni masema wo yire pese wo ka kire no na na comment on here and a pretend about hypocrisy now de wale common sense enti na say boys in ware marriage is for the matured marriage e was say we skillful na wetumi ware okay e was say wo hie nimdie na wetumi ware say na be ya wo yire yare a adeti na me ye na me hwe no wo yire yare na wa hwe na hu kai hu say wo so yare a ono so hwe o we you sure because of say odo wuchi na o sure because of say onim say eya wo na ya wo koba okay me ka me kire o say bebe bi eni wonu ma ope oba because of love bebe bi ape oba because of lust. 2 omope ema because of an agenda ohun oba no funu ne ko ado say girl we de emenya ya ka memia o ohun no to no so girl we de emenya mewo enu ti na obepe o ba wo oba no nim say be me no hu bi ti na oba obi ti me hu oba ne say the way a onanti na wo shake no achi be ma no enu ti na oba na 2 ebi ni mu ti mi ware oba because of opese ode ne koye bibi say bia opese onya ema okay no be sure oba ne pese e pe o pese me ware o enye say opese ware o say o ko ejuma ne ti ko ejuma ne hu na ne bank account ne hu na ketu ya wo je ne ka cha ne say oni we nya danfo ana mo ni we nya danfo enye ni so ware obe ware o say onu be yebusuya obe ware no ahwe ne manama no obe ye japade say oni onu ma hwe ne japade so ma no nti ebi no onu ma ye omo housewives enu ti na nikunu e ware no obo ba bi eni na koji ne ni a owo de ode ne be ko na on the sincere base say me yire am ware no say o ma me ni nji a I don't know the reason why I should waste my time on there because we were doing for a purpose. It in a common sense. Maybe I'll say, what's your will be a okita genuine love da? Minyan shy, Edna Misha me. Mumma, a gua, a year base or love da. Or don't in our rainy eguye. Sana opacha na say bibi say just say obi a ode odo aware aware na egu mu bi da mati bi da me hu bi da o compare the omode odo ware a egu any conform the common sense ware ya egu abo say the omode odo ware no e does because love is fake and you nyame ko na wo genuine love the medical no aka no say obi ka so pewa sister ama obi ka so pewa obi say adate no pewa love na ba na say no tumi nya love ma o love dey say atinka nti atinka na ba na no so okay say atinka ohun we e ba na say no nya atinka ase we dey enye say ohun ansa na wo nya atinka no no correct enti no atinka na ode be pe wo enye love na say ohun ansa na o pe no correct na H0CKlNGLY love a genuine from God the person should have loved even without seeing anybody. What's my okay grandma ma dua ko si asemi so enifrafo etimi enya womo kafo womo a
Oma swesi oma to mu nua no omutimi nya bi enu no sa nkofo no wo bia waka ndie nkofo mu wo sa senses ni bi ensem no waka o esi aye de ko disability fo iso wo mo hu ade a wo munya omubudo e ma nkofo no omutimi ware etna na ebiem so no oma so enu oma no cramp no enche da ni adwuma sa so no wo munya wo mo so mo de eno mutane no de na ka omubom from all the watching de na ka omunye no bom common sense. The same common sense. Who nim say we ni efra na obi wa ho adaje bre wunsu anopa edware mo oduane di de ni safa wutin wa common sense nchire say like that person. Humble yourself for that sad person the be all the time no because of the way on the TNT obekoso aben na wa we ni efra na obi bo ni ba de do so enso mmimpa wasem eni o kire anko obetena ho it amanfo use love no as a bit no more dey ensine ema okase opewa you do everything for him opese one no that say oh so ope me dey afema no so ope me dey how dem dey okase oh me pa cho me no and that person what dem also and dey say won permit here it all the time we use love no as a yardstick no onya dey ope but say be man ne won na no say wo oba no wo common sense too much o say get we dey na say me dey o but who your ba na we maka so papa no apẹ no say get we dey fofole wa ko ware wo dey love ware be man na ahwe nkola no dey na obeye biu because minimum profo a mema eni o ma wo a o ma ahwe nkola no o mu dey akọ police station na say wo oba say wo so do be man na say be man no ni we jaya akọ woro obi a na wa wo no ahwe nkola na update na dey be man court Emra because o say odo na ti woni so se wo da wo do nipa na oba no be man ne wa wo na o so hwe akola na adenti na wo ka se odo nti mehwe no na adenti kwa be man ne kwa no onu wo jaya wo tumi nya o time ma no be ma hwe obo so ware onu wa da be ne ho afi de o se we jao no akobare wadamfo e ba ne se na o time ne ba ne wo nim se wo do nipa na it mean say initial na nya odo embomu no de o ye ma wo no ene ma wo pe na sem ena wo jitu mu se the way as me see there won't to me disappointed because need some or can need the guy who go share what down for so open na so go ke boy a wo twi the car H0CKlNGLY makama there wo na wo can so open eti e ma no munya real mma muni nda ho na genuine love there nyame nko na wo bi ebusafo Obema or chele version one no opinion or there to dan se na men so many nyaadwo ha no saa so na won so a won ne nyaadwo betimi ede wadwenche atudwa e what too much H comment section honum na biem so bomodi a share video we e ma adofonia no mo so mo femu aba na o mo so mo re no mo ne yaadwo o mekere e wo ye comment section honum e biem so betimi a follow ye e wo ye Instagram page @HH_. Midin na ama owuso ene aha na di besi na me ye yaadwo be san enshemu bi makram fitani asese ni din ene your friend say mechanic za na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe